ka motsotso re ikgokaganya le mmegaditaba wa rena Mahlako Komane thwiii go tswa Mosaike ka Fairland Johannesburg. Mahlako le ge le mo Dipoelo tša ngwagola di kaonafetše ka kakaretšo ke nagana gore ga se ra hlwa re fihla mo re nyakang go ba gona ka boripana nke le ra le maemo bjale ka motho wa bitšego kgauswi. Ra leboga o ile re mokwe Johannesburg mokwe Fairland mo plekeng ba reng ke Fairland re fetšo kwa Minister of Education me enji motšhega a bolela ka di matric results tša bana ba bangwe leng ba ngwala form 5 kapa standard 10 or grade 12 ngwago fetileng ka ngwaga wa 2022 re kwele gore ba ile ba re go phasa ditlhatlhobo tša bona di-exam tša bona ba kry-ile percent ya 80.1% ke yona national pass rate yeo ya matric class of 2022 re phethile ra kwa gape gore bana ba ba kgonang gore or ba ileng ba re ba ngwala ba tekra ba phumelela gore ba ka kgona gore ba ilo tšwetša pele dithuto tša bona ko di-university kapa di-tertiary tše dingwe bo di-technicon ba ile ba rotoga ngwagoko ba ile ba bona increase yeo dinomoro tšeo di ile di a rotoga re ile ra bona ngwago fetileng ka 2021 class of 2021 bona ba ile ba re bana ba bai over 240,000 ba ile ba kry-a di-bachelor pass tše ba reng ke di-bachelor pass ngwagoko ge re bone or ngwago fetileng which is 2022 re bone gore bana bao ba ile ba ba more than 270,000 gora gore ba rotoga bana ba ba reng ba ba ngwala matric ba kgona gore ba fetša ba ya ilo nyaka space kwa university re bone gape province ya KZN KwaZulu-Natal ba ebile ba le improvement ya more than 6% ke mo re ba boneng gore mo go di province go thomile go ba Freystata ba mathomo ba latella ke Gauteng la ba raro ba re ba boneng fa le neili yona province ya KwaZulu-Natal re a tseba gore space seo se na le go lwela ke Gauteng le kwa Western Cape mara ngwago ngwe kgwere ra bona mara re bone gape re bolele ka tša Limpopo re bone Limpopo gore le bona ba berekile ka kudu ba ile ba kry-a pass rate yeo e fetang 70% ba improvile ka more than 5% re kole le ministera le a bolela gape gore o thabile ka sa se bonang ka di-improvement tša di-province tšeo le yona Limpopo le ile mafelelong go yona tafula yekwe or log yeo ya di-province mara ba ile ba bontšha bokgoni bo bogolo ba ile ba bontšha gore ba ile ba kgona gore ba improve mara ministera gape o ile a bolela gore o tlo tswela pele a berekišane le Department of Education lefapha la thuto ko Limpopo gore ba kgone gore ba tswele pele ka gore ba tswe a ke re a tseba gore ngwago fetileng ne ba kry-ile ne ba le go 60 in the 60% range ngwago kgwege ba ile ba kgone go tswa mo ba tekry-a ba le go 70% ba bontšha bokgoni bo mara ka moswane ntho re tsebang ke gore bana ba sekolo ba ne ba ngwala grade 12 ngwago fetileng ba kana ba ya dikolong tša bona mo ne ba ngwala ntse ba ilo lata di-statement of result tšeo taba go leboge Mahlako e be le yena Mahlako Komane a re alela taba ya letšatši ya go lokolola ga dipoelo tša marematlou.